Assalamu alaikum. Qanday yaxshi? Ha, yaxshi, rahmat. Ne bu aynan aynan. Tekte to'lg'on to'qoy göl tursa, Sadag'aliyoga kelib olib baliq qarmab atasiz. Oy, sen bilmaysingmi? Sadag'aliyo ko'chasida gölçükten balık almoqchisin, oy, suvga tushsang bo'ladi. Men tushayin desem, cho'k kete jastagandan keyin balık qarmab atpayman o'sha ichida. Ha, tegim ne qilib yuradi Ömürbek? Ömürbekmi? He. Al tayzırak yerini izlep yuradi. Kichkina suvga tusha olayın deb. Ha, cho'k o'tmaydi. Issiqda kichkina. Nima? Mağalayak yerde barib ekan Sadag'aliyoda suvga tusha turgan? Xudoy berganga burilganda ko'pri bor-ku. O'shanning oldida sağa genen chalasın. 25-aprel Boronchu Qudaybерgenov, Tunar Qurbanaliyev Жаңы программадагы өзгөчө күлкү концертке чакырат. 1 somdan жей turgan bolsa, 1 milyon adam menban koldan oturgan bolsa, gününü 1 milyon somdan jeydi. Qanday? Dağıla soluğula egesinde. Bu her kim özünün kolundan gelgeni işti kılgan жақсы ekan. Hazır kolundan gelgeni dile sayasatçı, kolundan gelmegeni dile sayasatçı, ustası dile sayasat süyle oturat, bazardağısı dile sayasat süyle oturat. Her kim kolundan gelgeni işti kılış gerek ekan. Men de artistçilik tışadım, koy. Özümün işimi kılayın dedim. Artist bolsan göğüne jagat kesin, ama moldalarga jakpay kalat kesin de. Sizler katırıp atasın, tika ayda verdi etkesken, ben cindi şenip alıp ayta veretken. Maqta oturup 2 jolu qamat vereyim dediler o men. Şimdi koluma addım eş kılıp gördüm, koy vaqt gördüm bir 120 aday kılıp. Anısı bolbodu, koy 120 köp tıkılat eken. Alıma jaraşele bağayın dep 90'dı vaqtım. 90'da o zamanın jarımı eşikten, jarımı aynekten kaç bela oldu kıdırıp. Oşun için özüm kolumdan gelgen işti kılayın da elimine edip çaştara açtım. Sen, çaştara açtın işi. Bunda erkeklerge zaman bap kılıp açtım da. Buna hayalların çaştara açın görünüzleri. Hayaldardığı sonun. Özgeçe göngül burulattı hayal zatına. Hayal zatının çaştara açın salonuna girsen. Jap jargı tap tasa. Kıştın günü varsan jip julu, jaydın günü varsan salkınday. Sonunda restoranga girgende olasın. Ayal zatının salonuna girsen, ayal arkına girsen. Ha erkektin salonuna varsan vulkan jatsa okşoş bizdeki. Şimdi ayallarını deyip çaçın nemege salып, mınday kılıp suulap, mınday juup, kurgatıp, ana feminen kurgatıp çıkarıp koyatken ayallarda. Bizde anda emes, bizde oçurdun gelgende ton koy pürpüresin. Çala uçuk sulap durup 40 ayda veradi, boldu, joldan kete veradi, kulak kulağını çukup toyga seni özüň tazalap barasın. Şuna, ayal zatını özgüçe görüyorum. Toçkanı açkandan beri, ah türdü kiledi. Ayrıca mına ırçılar apasını buna, jarçılar. Toydan gelin akçası kısap koyamda, yok yiğitmenen izlep tappaysın oşa oyunca. Şuna, ötkende günçülüğünde жақсы olup attılar çotakilen. Bugün bunu karjağandan beri 3-4 günden beri bunday soğuğurak gün. Sen, bunday gün ısıkta göğürök gelsele da. Gelip alıp oçurup talaşıp ızıçı olup gelsele bugün çok gelgende Ya, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanday, yaxshimi? Qanday, yaxshi. Сюрприз. Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Жақсы екен. Отырыңыз. Жақсы ашыпсыңар да, молодец. Мен замир бажа калтырчу элем. Бажаңызга ба? Анан кийин көзү чоң бала ашып тур, аябай сонун алат экен деп калдым. Эч жерин калтырбай алат дегенден ошого сага келип калдым да.
Bacağınız kaldırıcı öyle saçtı. Ama bacak aldırçılık da. Kulaktan akışını aldırıp koysanız olmuyor bu bacağa. Aa desek. Özümde işler жақсы. Жақсы байке, жақсы. Құдайға шүкір. Молодец. Қолдан келген ішті қылып атабыз. Сонда кен, таза кен, жаңа іс бар. О, киінгеніңізге қарағанда саясат жоқ шайса я. Эми Құдайға шүкір, эми саясатчы десең да болот, иши эл кызматындабыз. Саясатшылар жақсы көремін да. Жайнан. Жақсы көрөм. Саясатшыларды көрсем беле байке, үнденеттің келеді. Саясатчы жақсы да, саясат болгон жақсы. Саясатшы соз. Міне ешіктен батпай атасыңдар, айнектен келіп шығып атасыңдар. Жағын тамаша. Мына байке. Заман бап қылып ашып қойдым салонды. Сонда келді, аябай разы болдым. Бүт бар, ыстық су, мұздақ су, шашыңызды қырқып, башыңызды жуып, палны душқа түсіріп керек болса майрам соғалып қойыңыз. Молодец. Сонда шықсаңар, молодец, жақсы кел, жақсы кел. Ошондой. Мынау ушундай кыргыздын жигиттери көбөйсү жакшы де. Баары тияка баргысы келет. Майрам су демекчи. Бирдем эсиме келет ушу. Эми жана орозо көчкөн эрмек дегендей сүйлөшкөнчө байке. Өткөндө айылда бир авам каза болду да. Анан биздин айылдын мүрзөсү айылдын чыга берсин да мындай жерде. Анан көтөрүп алып барабыз да. Анан көтөрүп барсак токтогулдан кодалары барып калыптыр авамынчы. Анан өзүм авам өлүп настроением жок отурсам жаным отуруп алып бир сурап бир койбойт, эки сурап эки койбойт. Тикесиңерди көтөрүп келет экенсиңер да дедим. Ооба биздики жакын эми көтөрүп келе коебуз дедим. Туруп эле бир ачтайын. Тикесиңер көтөрүп келесиңер деп. Аны ооба биздики эми жакында көтөрүлүп чыга коебуз. Десем дагы сурап, тикесиңер көтөрүп келе турбайсыңарбы деди эле. Ачым келип айттым, ооба көтөрүп келесиңер менен жетелеп келип коесуңар. Куш каласың. Актырдуу адамдар бар да. Элчиликте, элдин ичинде баардык нерсе бар, жакшы. Саясатчы болсоңуз жакшы керек экен. Мен саясатка кызыкпайм экен. Кызыкпа. Эмне кыласың саясатта? Башың жетпегенден саясатчы болбой эле коюш керек. Башы жетпегенден саясаттын кереги жок. Менин бир жакшы кеңешим саясаттан алыс эле жүр. Мына сонун жумушуң бар экен өзүңүн. Шуну иштеп жүрө берген жакшы. Саясатчы болуш үчүн кандай болуш керек? Саясатчы болуш үчүн бир ага эме көздүн чоңдун деле кереги жок өзү. Эми саясатчы болуш үчүн мындай Кулагына кулак чоң болсо болду. ан деле кереги жок өзү. Ай жана тамаша кой бала экенсиң да. Эркектер айтып болот го, саясатчылардын аялдары көп болот дейт го. Кожа. Ошону. Ана байке, ар ким колунан келгенин кылган жакшы да. Чисти кыркырбы анан. Чачалдырам, чачалабысындай. Не кылтайсың? Чисти кыркырбы, кырч-кырч деп атат. Siz çaşaldırğanı geldiniz. Мен сүйлөшүп кеткени келдиңиз бе? Жок, немеде? Айлап аласың да? Аңгылар брат. Кадимгидей шалылдап турат да. Жок, бу эмне болгон моюн бу? Бул моюн билбейсиң да. Бул чучук деген моюн. Чучук жеген бу. Чучук жеген моюн бул. Күрөшкө түшүп жүргөн моюн. Бул кыргыздын моюну да. Mine jegen moyun bolsa da kişine juup koyuş gerek da munu. Жаман тамаша көргөн. Жана так кичине жин кетийдиң, Неме, саясатка кызыкпайм дейсиң, жана терезеден секирип Ошо неме? Айтпайм, саясат менен ишим жок экен. Эмне кылам аны? Дос ошо, мына айнектен качып чыккан депутат эмне болду ака? Силер биякта туруп алып ошентип айта бересиңер да, иним. Ал терезеден качып чыкканы, ал, тушоо той болмок экен, ошого кечигип калып, эшик менен айлангыча терезеден чекирип түшүп эле чуркап барып. Өзүң көрдүңбү, тушоо тойдо биринчи келди. Кудайга шүгүр. Көрдүм интернеттен. Ошол да бул саясат деле, саясатташтырбаш керек. Айнектен чыгып биринчи барыптыр да. Биринчи барды, эгер эшиктен чыкканда экинчи барып калмак. Чын? Жакшы экен. Жакшы. Эмне кыласың Ар ким колунан келгенин айтып атпайм. Саясат менен ишим деле. Саясатка аралашпа, эч так аралашпа. Общем аралашпам саясатка. Аралашпа. Демек, мына президент экинчи суракка барбайт деп айткан эмне ошол? Сен саясатка аралашпайм деле сурай бересиң бе президент? Же сен ишиң эмне? Экинчиге барабы, барбайбы? Сен ишиң эмне? Саясатка аралашпа. Ана аралаша коем да, анан кирип кет анан ошоко. Коем. Өзүм эки жолу кирип кетейин деп аз калгам. Ана кирип кетип анан кыйкырып жүр сен дагы. Урук алып калгыла деп ошол жерде жүр анан сен дагы тентип. Чын да. Чын эле.
Bir aksakal kıyqırады ғой, uruk alıp kalkala dep. Men oylap atam, o 70'ge çıkan nemede. Ama uruk dele kalmasa hele kanka. Al şu canındagılarını satıp atabı deyim da. Tamaşa koy durbaysın dedi. Mani kim almağıla desem, alıp ata toqşayt ha. O emfonşikler o çizikte turgan ayanda. Bir kara kız narazı ol жүрбөйбү? Oşağa göyrek berip kovalanmış uruktan şu. Narazı ol böyle şöyle. Bir kara kız narazı ol жүргөн. Жақсы. Men üstüme PR болуп атат. To'ra laka, to'ra. Har kim qo'ldan kelgan ishni qilmasa jamanda. Ova dey, qo'ldan kelgan ishni qilish kerak. Hozir o'zing bilib atasыңбы? Ova. Saunalar jo'q bo'lib atat, Xudoga shukr, bar. O'shani aytamman, buni saunalari javlat dedi-ku. Javlat? Nega javlat aka? Жаппаса болбой калды, көрдүңбү? Büyük içinde kızlar var iken. Saunaga kızların suretlerini çıkardı. Görüp atasың ба? Mına saunadagi kızların бүт suretlerin ekran internetке чыгарып. Ал эч нерсе эмес. Жакындачы ошого барган эркектердин дагы листосун чыгара турган болду. Эркектердин бүт. Бар чыгарыш керек. Биздикин де коydu. Erkeklerin dağı var. Ne oynanıp kaldı? Erkeklerin çağırması bolmay kaldı, dafe. Nasıl telefon tasala koyuş gerek ekan? Buna Çapqanı törele aldı. Saunalar jabılgandan beri mına bizim çoңдар чиновниктер үйлерine öz убагында kelip kaldı. Ne burada geçikti öyle. Murda saat 5'te çıkat ele de probka açılıp, buğa jalıp kal, mağa jalıp kal dep tünkü saat 11'de gelet ele үйlerine. Hazır 5'te jumuş bitet, 6:30'da uyunda olup atat. Muna sauna jabılgandan beri Malbazarda koydak köterildi kişine kımbattap. Götürüldü. Atoço'nun Malbazarda koy sırtkanlar da gelip durup 8.000'ge koyun satıp Üyüne 5.000 akça götürüp ediler. Koy düşüp getirdiler, al var 5.000 al var veremediler. 3.000 oraya getirirdiler. Koy da götürüldü. Sauna jabıldı, koy götürüldü buna. Son oldu buna. Büt var jakşı. Büt son bol kiredi. Oşallah kaşal. Oşal. Var jakşı. Kudayga şükür. Aman bolsa bolda kem. Aman öyle ola. Var jakşı. Çaşta çıkıytıp koyduk buna. Uje büt koydun mu? Sen Allah de sen. Büt koyduk. Sen jakşı ola kesin. Büt koydun mu? Büt koyduk. En banktan götürüp koysan bolar mı? Jo. Nege? En bankımız bolbaydı ekan aka. Nege? Gün dertibelin 10 so'm, 5 so'm, 20 so'm urup atatda. Hayır. Men kurtkamda ele akça. Oşan alып kelip. Bizdin çoңдар okşoy, bizdin şu banklarda bolbay kalan okşoyt. Elestedingizби? 5 so'mdan jeyip, 1 so'mdan jeyip turgan bolsa, 1 milyon adam en bank koldan oturgan bolsa, gününü 1 milyon so'mdan jeydi. Oşon üçün Murat, bolsa naliçkele verin. Naliçke verin. Kırdır unan alıp koyla Murat. Şunu alıp koy. Ne bilet? Alıp koyla. Kurtkada akçanı alıp verem ha? Neme, bunday kıla ala aka. Kanda alın. Tiyaka girseniz, başınızı juvasanız da kaça moynunuzu bir juvup verip koyun Murat. Düşürek ya. Aksanız naliçke. Naliçke takar. Katarıp koyan, batarıp koyan bolbaydı. Yeter katarıp koyan. Biz de bilesin de. Çok rahmat. Dal ушундай колчоолордун коштоосунда